Muhajirin Mosque in Bonn, Syria. Yes, نو داغه شایسته مسجد جوړ کړی دی. ته به تیلم ور واچوه. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله. دلته ډوډۍ او شان به دي. دا د رستورانت شفت ياما دلته ډوډۍ او شان به دي. دا د رستورانت العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله. Muhajirin Mosque in Bonn, Syria. MashaAllah, MashaAllah. Let's make some salah here and then continue to the Luxembourg city, inshallah. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله. ما في عنده نبات ورياس كمان نبات مقعاه عمر ماشي مقعاه ورياس احمد كندهاري بي عربي انجليش شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله. شفت ياما
MashaAllah, just prayed in Masjid Al-Muhajirun in Bond City. MashaAllah, Masjid is a place, no matter where you are and where you come from, you feel home, alhamdulillah. So even though I'm like 800 kilometers from home and have traveled for several days, as soon as I enter the mosque, alhamdulillah, it feels like home, mashallah. May Allah give benefit to all these people helping those guys making this masjid, mashallah. Turizm کوتل ډکې نو دغه ښایسته مسجد یې جوړ کړی دی د بن په ښار کې که د بن په ښار کې ورته وایه که د بن او مسجد نوم دی المهاجرین مسجد ته وګوره ماشاءالله دغسې نو دغسې غونډه چې کړې وای دلته نو به په خیر ورته تمام مسجد وای هر چاته چې په بن کې غونډه کېږي عندي ما تساويش إلا معك رسول الله وحشنا يا رسول الله یا محمد شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله
جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله. So we just crossed the bridge from Germany to Luxembourg, and Alhamdulillah the trip so far has been excellent, no problem at all, Alhamdulillah. And the kids have also mashallah played
finally going to be, alhamdulillah, sunny. That's great. And we are on our way to Luxembourg, and we will arrive in about 20 minutes, inshallah, at the hotel. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله. شفت ياما ناس منى هتعيش looking forward to at the hotel. Okay, let's hope that you can swim today. You have been waiting all the way to swim. Inshallah, you can today. Otherwise, we can also visit a beach. You want to go to the beach? Just say yes. Yes, but there is no beach in Luxembourg. Luxembourg is what they call landlocked country. No beach at all.